to rise. So mama, don't stress your mind. So mama, don't. Hello guys, welcome back to my channel. It's me from Asuncion of ani kita karon di Asuncion, Davao del Norte sa ilahang pasugan mayor nga maanindot kayo og karon pa na experience nga na mga tunnel wala may villages diri bro. Nindot kay siya mo nang suroya na og kuyugi ko karon sa ato ang paglibot diri. Tara. Ug guys, ma-experience na to diri ilahang pablusom ug pamapol dito ang side. Wala man nato nasaksihan diri ang pa-fireworks sa mayor kay ulahay tungod sa panahon pud niya nagdaot. Pero ato ang naadto diri karon nga nindot jud kayo siya og lahi na pud ilang sistema unlike that. So guys, that's all for tonight. Og nakita na nato og nindot jud kay ang pasugan ni Mayor Hair mo na laaga na ninyo. Og akong kauban ako igagaw. Say hi. Hi. Shout out inyong mama. Hi. So naulaw siya. Karon pa siya ka-try og kuyog og vlog. So guys, mo na sa likod, daghan og nay pa maple og pa cherry blossom si Mayor mo. Tara, adtuan og suruyo na ninyo guys. Labi na nindot siya kung nindot ang panahon kay mas maayo siya kay mo og time pero pag dili kay karon na lain man ang panahon karon guys. So guys, that's all for tonight. Thank you for watching and don't forget to subscribe. Bye-bye.